Uciara uru ti kwenda kwa mwene amu ona ne ciaraga uru mwene amiroreire. Kuona kuri andu maciaragwo na ciiga igiri cia thiri. Andu aya ni mahitukagira moritu maigi miturire-ini kuma o guciarwo. Umuthi makiyumiria king'ang'a-ini na kwiyaria. Once intersex person amezaliwa, shida zake zinaanzia hapo. Juan wazazi wanakosana, hata juu mmoja wanaanza problem. Naona mmoja anasema hii ni laana, mwingine anasema hii ni kutoka kwenyu, hii si damu yetu. Hiyo ni challenge moja. Challenge nyingine ni anapogrow pia wazazi wanabishana. Mmoja anataka amlee kama wa kike, mwingine anataka alelewe kama wa kiume. Amwe ao ta Benson Maina ni matariria ati ni makoragwo na mauigwi o ta andu aria angi. Kiriro kinene ari thirikari imakurane kuma o kuri uheani wa ivadi o ndumwe na motungata mathinganite. Muthenya uria ndaciarirwo ni kwageire na githagathago, that is mami na baba matiamenyire, matingehotire kuga nie niu kana ndari mwana wa kahii kana mwana wa kairetu. So hiko kiao gikigia na mathina ginya gukigia na ndigano. Ni ndarigagwo guthaka na tondu ndaingira group-ini ya boys makanjira ufai kucheza na sisi, makajikia mwena uyu ungi, ndathi mwena uyu ungi makajikia mwena uyu ungi. Amos Wanyoike ni muruiriri ihooto cia umundu ruhonge-ini rwa Kenya National Human Rights Commission, agitariria mamwe ma maria mendekithitio ni honge itiganite niguo gutambura andu aria makoragwo na ciiga igiri cia thiri. Kwari na task force area yokire na igithiururuka makaunti mothe na ikioya views from the intersex people, parents and organization, na represent that recommendation to government. Kogo ithu ta commission ithu twaheirwo mandate iyo ya ku make sure that recommendation icio ni cirakorwo implemented. Mwihoko wao ari thirikari imarumbuye niguo magie na gwitikirika muingi-ini ta andu aria angi. What we need the government to do is to recognize us fully in the law. You know, once we are recognized in the law, everything will run smoothly. Shule kutakuwa na education kuhusu intersex, kazi kutakuwa na problem anywhere, when you use M-Pesas, banks, everywhere, everything will run. Nikahi kana nikairetu nikio kiuria kiria nyakinyua makunyanganaga nakio matura-ini riria mekuigwa nigwa ciarwo gakenge, no andu aya marahoya thirikari itikirie kugie na umundu kana gender ya gatatu ya andu aria makoragwo na ciiga igiri cia thiri. Wakiigwa kamugwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka nikanya kohoro kuma metumi ndigi maguru. Ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi.